بلی از وی جواره بیجم کرد ناخوازن جه سوری جدا ببن تنه دخوازن مافین خواه به دست خواه بینن جبر که ده دیروکا سوری ده مافین کردان نهاتنه داین جه زمان دا بگرن جه خواندنه ده جه مافین هبونا خواه کنه توا به هر آواهی کرد لسوری جه همو مافین خواه به پارمانه یعنی بفکرن یعنی عرض وانجی جوان هاتی استاندن و العربان هاتیه پار فکرن جبر به اکیجی لقامش لو کردان یک ریزی خواه آوا کرن دا خوازن خواه کرن دوکومنت و دخوازن بریا دانوستاندنان نه بریا شر وان مافین خواه به دست خواه بینن یعنی کردان نگوتنه او دخوازن سوری پرچه بکن تنیتا کردین روش آوای کرسانه جی تنیا که سوری پرچه بکنو دنوا سوری دا دولتا که آوا بکنو يعني افتشت نقوتنا از فهم ناكم جبوتش او كاسين كود خازن يعني سمعتك خراب باويجن سر ناوي كردان لروج اوي كرساني والسوري دبيجن كرد خازن جدا ببن مثلا ملتو دران نديتيا ند في دوكومنتا كل قامش لوهاتيا اوكرن يعني كونفرنسا اكريزيا نتوي يا 26 ما هي نجي الجهه كدن من جتو بارتيان جي نبيستيا كو غوتبن او دخازن سوري پرچبك نرینو کارودانین آلیین کردیین روش آوای کردستان لهمبر هلوستا حکومت سوریه بردوامن. حکومت سوریه خواستکو داخوازن کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستیا کردی لروجاوای کردستان به هولن پارچه کرنا سوریه بنافدکه و در انجام وی ردکه. سرکرده انجمنان اجتماعی کردی لسوریه انکسی نشأت زازاد بینکو لزده هلوستا حکومت سوریه دهبو. دبجن حکومت الشامية براسيجي أف هلوستا هناك هلوستا كي بلزبو هلوستا كي دروي واقع بو نجري دايبو أبدا بنافروكا كو إيروروج دويدتنا سياسي دهاتيا لسروجي تكست كن إيروروج ملتي كرد بحميشي وايقويا جور بجور گو تکس کر گو او روز ایرو خودی سورینا خواسته کو داخازه وانا که نلدجیه کی تیا سورینا برو واجی وینا که او دیتنا سیاسی اواگو ام بجن ناوندید سوریدا وکی فدرالی ایرو روز اوایا بهتر گردای خواسته کو داخازه ما به ام بجن نممکنه گو سوریا استقرار ببینه اگر وگوتی ما په ملت کرد دستوریا سوریدا نوی چسباندن نممکنه سوریا د کار به بری بهره اگر چارستری نو گوتی پیکاتین سوری همی چارەسەر نەبن و دێ ئیتارێ وەگوتی سووریەکە بگەشتیدا. سەرکردەیە پارتیە یەکیتیە نیشتمانیە کوردی پێیەنەکەی تەڵال محەممەدجی دەبینەک و یەکڕێزیە کوردی نە لە دژی یەکپارچەبوونا سووریەیە. داخزاوی کۆنفراسی و دبن چاودێریا هێزی ناونەتەویت و گەلک ڕاگەاندنێ دنیایە ئەف کۆنفراس شۆپاند و بە ئەرێنی لێ نەڕی قلت كبه خدمتها يك خاكا و يك دوزا كردي و سوري جبرلو دباوريا بد افدا يعني جوان عليا دركت ام بهيفين جبون كاربن علي كاربن بدا سراداريان والشامي وجدرفي اجنداي جدرفه تي شيء كسكي هندري سوري تنا في ايشكي مي هندري نابينا مد وك سوريا مي چاره سربكن وبرا كي جاندا سرادارا بو نو بو بشامي ودايبت نها حكومه هذا كي اغو سوريا بريبد به قالك بيجي في قناعتي جو نا ديالوج وتغيبونا كردات هندري ديالوج وچاره سريك سياسي بو دوزا كردي تباوريا مد و برزليكا سوري چاره سرنه بروژێکی پشتیل دارخستنا کۆنفرانسا یەکڕێزی و هەلوەستیە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی سەرۆکاتیە سووریە 27 نیسانە 2025 داخویانی یەکڕاگەهاند و تێدا دەرەنجامێن وێ کۆنفرانسێ بە هەولێن پارچەکردنا سووریە و سەپاندنا ستاتویەن جوداکار بنافکردن ددەمەکێدەک و کورد هەر تەکەزیە لەسەر یەکیتیە سووریە دکن. خالد جەمیل محەممەد ڕوودا. سروکی مهپه دولت باخچلی ج کنفرانسا یک ریزی کردی روجاوای کردستان ناراضیه لدش درکت باخچلی دبیجه امریکا و فرانسا او کنفرانس آماده کردن و انا کسی و پیدجی لقامشلو
آنینه جمهف دبیجه جدا خوازی کرنه یعنی خواستن سوریه جدا ببنو بریارین لدجی یکیتیا سیاسی و آخا سوریه هاتی استاند بخشالی دبیجه ریوبری شامه بریار و داخویانی و کنفرانسا که چی بو یبتندی رخ نکرن و گوت یکیتیا کمار عربی یا سوری خطا سوره سروک مهپه دبیجه پیوسته پیده و یپگه چکین خودینن و لگوری نخشره دیار کری تبلی کمار عربی یا سوری ببن جدم پارتیجی خواست که الوسط خواه لهمبری لدجی و لیستکال گور که او دبیجه کل قامش لحاتی لیستن جا دم پارتی خواست الوسط که خواه نشام بده لهمبری و گوتنا باخچلی هفسروکا دم پارتی طولای حتم اولاره جی برسوا باخچلی دا و گوت او و کنفرانسه وکا پشتگیریه کش بو بانگا او جلان دبینن جه پکه که جی دولت باخچلیش پکه که خوازه زو کنگره یا خوصاز بکه و çakan deyine. Türkiye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara da... Dema em li biryarên konferansa netewîya Kurd a li Sûriyê hatiye kirindinêrin ew li cihekî radweste ku xizmetê ji bo têkoşîna jiyana hevbeşa gelên Sûriyê re dike. Me ew weke piştgiriyek ji bo banga aştî û civaka demokratîk ku Birês Abdullah Öcalan kiriye dît. Em wisa dibînin. Ji xwe di konferansê de jî daxuyanîn wiha çêbûn. Lewra ew bi tu awayî ne li cihekiye ku vê pêvajiyê sabote bike. Weke Dem Partî ji xwe ji bo ku ev pêvajo sabota nebe em di nav her cûr hewldanê de ne ku ji destê me tê ji bo ku banga Birês Öcalan kiriye û bi heman awayî pêvajiya ku Birês Devlet Bahçelî ji êkî cotmehê vedayê destpêkirin bigihîje serkeftinê em weke Dem Partî berdewam in ku her cûrek hêdê bidin û her cûr hewldanê bikin.